Hello and welcome to our YouTube channel. Zdravo i dobrodošli na naš YouTube kanal. English with her is easy, easy, easy. Everything will be breezy, breezy, breezy. Adventure ahead. Are you ready? This English teacher is friendly. Hello, my name is Teacher Jovana. What is your name? I am so happy to see you here on my channel. Do you like English? Zdravo, ja sam tičarka Jovana, a kako se ti zoveš? Veoma sam srećna što vas vidim na mom kanalu. Da li ti voliš engleski? How old are you? I am 27 years old. Are you maybe 6, 7? You can say, I am 6 years old. Koliko imaš godina? Ja imam 27 godina. Da li ti možda imaš 6 ili 7? Možeš da kažeš, ja imam 6 godina. Do you like going to school? I sure did when I was younger. Da li voliš da ideš u školu? Ja sam baš volela kad sam bila mala. And how about learning? When I was young, I really liked reading books, and I still do that almost every day. A šta kažeš za učenje? Ja kada sam bila mala, ja sam zaista volela da čitam knjige i danas to još uvek radim skoro svaki dan. Do you have many friends in school? What do you like doing with them? Da li imaš mnogo prijatelja u školi i šta voliš da radiš sa njima? I was always a big fan of hide and seek, and I could hide everywhere. Ja sam oduvek veliki ljubitelj žmurke i mogla sam da se sakrijem svuda. And how about playing with a ball? Do you like basketball or maybe football? Da li voliš da se igraš sa loptom? Da li voliš košarku ili možda fudbal?
When I was a kid, I loved playing volleyball and tennis. Do you maybe enjoy these sports too? Kada sam bila dijete, ja sam volela da igram odbojku i tenis. Da li ti voliš ove sportove? And how do you play with your parents? Parents are your mom and dad. I kako se ti igraš sa svojim roditeljima? Roditelji su mama i tata. Do they maybe read to you or play with your toys? Da li ti oni možda čitaju ili se igrate sa igračkama? And your English teacher? What do you like doing the most with your teacher? A tvoj nastavnik engleskog? Šta najviše voliš da radiš sa svojim nastavnikom ili nastavnicom? When I am teaching kids, I love reading stories and showing them new toys and how to make their own. Kada ja učim decu, ja volim da čitam priče i da im pokažem nove igračke, kao i kako da naprave svoje. You did an excellent job today here. Please practice this, okay? Great job! Odličan posao ste obavili danas ovde. Molim vas, vežbajte ovo, važi! Thank you very much. Bye bye! Hvala vam! Doviđence!